Ritau masa 15 aprentangan na Kaisar Tiberius, watunda mancaji gubernur Pontius Pilatus ke Yudea, na Herodes to si maprenta ko Galilea. Nahana si Bakayapas mancaji ima lompoy, disuruh ni Nabi Yahya ku Allah Ta'ala, joka ku kampo ya macawe eko salo Yordan, suruh tawe toba. Si bai cembe ku mengiadam pengangi dosana. Toba no si bawa joka no mai, I cembe ko. Kuam menginadam pengako puang Allah Ta'ala. Pada ia taroki eku kita na Nabi Yesaya ia makadai. Engka sada goraku pada kasi pasadiaga gilalong puange. Si bawa palampurang ilalong ia mailo naula. Ileu imanang imatu sininda balorange. Iparatamanang imatu sininda bulue. Ipalempu ilalu majekoe, iparatai ia makalabo-kalabonge. Na naitamanang imatu tawe, asal makenge ia pole ku puang Allah Ta'ala. Aga na perlu ipegaw. Pak Guru ke. Iko, tomasifa ulae. Aga na perlu ipegaw. Tolong ni, pitangi kasih lalang. Niga-niga mapunangi dua pakaian. Maelo panak bereng seddi. Ku tahu ia de gaga pakaianda. Na niga mapunangi Andre. Maelo pana bage-bage. Guru. Na idi pacuke. Agatosi perlu pegau. Aja musiga itawe ia sena ia pura ipat tentu. Na idi. Agatosi perlu ipegaw. Aja muala pasai agagan na tawe. Si bawa aja to muapasi laingeng. Sukuru kibi siagi gajimu. Odani. Idi naga. Almase. Iya, wai upake cembeko. Iya kia maelo I angka ia lebih makosai na iya. Nanamu sandala na deto usitina aja ludugangi. Na iya alena, Roma pacito si bawa api na cemeko. Angka patapi ku jarinda ia maelo ena pake, tapi ase na panataro ku ataronge. Noni rumah pacina puang Allah Ta'ala kesena Nabi Isa pada jangan-jangange. Nang kana sada poli kusurugai makada. Iko na anakku ya pongu poje, iko na upurennu.